Verifikaciona komisija primila je ukupno 67 glasačkih listića, od toga je neupotrebljeno 32, važećih je 35. Konstatujemo da je za gradonačelnika izabran Goran Knežević. Izjavljujem da ću prava i dužnosti gradonačelnika Zrenjanina izvršavati u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom grada Zrenjanina, a u interesu grada i građana Zrenjanina. Molim gradonačelnika Zrenjanina da potpiše tekst svečane izjave i preda ga zapisnika. Hvala pre svega odbornicima, hvala naravno građanima Zrenjanina. Oni su mi ukazali ovo poverenje i ja im se na tome zahvaljujem. Pravda je spora, ali je i dostižna. Obično u ovim situacijama gradonačelnik izađe sa nekim programom i govori o tome. Međutim, dosta je toga bilo ovih godina, dosta je bilo u predizbornoj kampanji. Ja ću da kažem da je moj najveći cilj zašto ću se boriti jeste da Zrenjanin ponovo bude grad budućnosti i da vratim osmeh na lica Zrenjaninaca. Pitali su me malo pre novinari sa medija kako se osjećam, da li sam sad nešto posebno ponosan. Jesam, naravno da jesam, zbog moje porodice, mojih prijatelja, mojih drugara, mojih stranačkih kolega, zbog svih ovih ljudi, zbog svih Zrenjaninaca, ali verujte mi, nije mi se jedno. Mnogo mi je teže nego prethodnog puta, jer osjećam veliku odgovornost. Ako ne budem imao podršku ovih ljudi ovde, ako ne budem imao podršku ostalih saradnika, teško da ćemo stići u cilju. Moramo svi delovati kao jedna ekipa, moramo delovati kao ljudi koji znaju šta hoće i koji žele to da urade i ja sam uveren, ponavljam još jednom, uveren sam da će Zrenjanin izgledati mnogo drugačije u narednom periodu. Još jednom puno hvala.